ne znam šta mi je, majke. Kaj možeš špagu napraviti? Mogu, ovoliko mi fali. Sad sam se zdežao ko svinja, ne mogu ovoj da mi traperice pukne, također da se u gaće skine, ali i gaće ću isto skine da mi ne pukne. Evo, tamo ću napraviti špagu, pušću se ovoliko, majke, vidjela. Onda je super. Ali ne, ali moram te onda prije toga upozoriti. Imam ja pregaće pa se Imam kurac ono do poda, evo ti da se ne... Jedino to, niš drugo, jer čuo sam da se ljudi plaše od toga. Čega? Imam kurac do poda. Dok stojiš ili kad legneš? Ma, bilo kako. Majke mi ono, ali... Jerry, daj si ti sedi, evo. Ma nema veze, koji svi smo tu domaći, ajde raditi što. Ne. A buš si noge istrgali, evo te, još bomo te u bolnicu morali pored. Iz nekih razloga, razumiješ, ono iz nekih razloga, ali mogu... Zato mogu ovo, kuš. Inače ovo... Možeš napraviti kolut napred. Ma mogu jebati, sad neću. Sad ga se prevrnete u pol. Kraljež, mislim mi sjebe. Dugo radim to. Kad ti mi šta ja ovo sam pijan radim jebote, pa ja ovo budala trijezan radim, šta ti jebate, ne mi jebate, ono ja mogu spavat ovako ko je tebi. Kad imaš duge ruke. Ima duge nokte. Ne nokte. Imam kratke ruke jebote. Ja uvijek mogu raditi. Cigarete su ovo. Ne, majke mi, ja ovak mogu spavat. Samo ravno dole. Ja mogu spavat, čovječ. Lik od 150 kg. Sve i svašta mogu raditi. Sve i svašta mogu raditi. Ne mogu vjerovati. Svašta ne mogu, majke mi. Daj napravi zvijezdu. Ne ovo s karikature. Ove karikature dolaze. Voljevica, ovo inspiracije imao. To si si vidjelo ovdje. Sve mogu. Sve si vidjelo ovdje, a? Jer ja ići špagu napraviti. Pa ne mogu inače, ne mogu, gledaj ovoliko mi fali, a sad sam se Jerry. stavljao ko svinja zadnja, gledaj, plaće mi pukle, evo, ne mogu ovako. Jerry, pa kaj si već popio pivo, sad ti ga dala. S ovom težinom napravim, majke mi. Pa boj se da ono kad ćeš vidjeti ono sve moje, razumiješ, u gaćama ili kad skineš gaće da ćeš krepat kad vidiš, razumiješ, zato neću, eto. Samo zato neću. Če, od smrada, ili? Samo zato neću. Da mu piton tu po terasi ne Pa plasi. čak i to ako treba, razumiješ. Više s ovom na ribolov, Jel možeš zvijezdu napraviti u salonu? Ma mogu sam prije. Sam bio u osnovnoj školi. Budem poradio na tome kad skine kila malo, kad smo šak.